Rwanda iyo bavuga umupira w'amaguru amazina ya APR FC na Rayon Sport aba ari ku isonga. Aya makipe yombi amaze imyaka myinshi arwanira ibikombe, icyubahiro ndetse n'imitima y'abafana. Uyu mukino uzwi nka Southern Hills Derby, umwe mu mikino ikomeye kandi ikurikirwa cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, n'uyu munsi tariki 2 Gicurasi 2026 uragarutse. Gusa mbere y'uko twinjira ku birabera ku kibuga Stade Amahoro, reka tugaruke kuri imwe mu mikino itanu iheruka guhuza APR FC na Rayon Sport kugira ngo nibura turebe ikipe ifite amahirwe y'uyu munsi. Narakomeza, ibuka ko ukiri kuri DJP Global Hub, ubundi ukore subscribe tujye tubana buri munsi. Imikino iheruka guhuza aya makipe dore uko yagenze. Ku wa 8 Ugushyingo 2025 APR FC yakiriye Rayon Sport maze yikubita nta kubabarira 3-0. Ku wa 9 Werurwe 2025 APR FC na Rayon Sport byaguye miswi binganya 0-0. Uyu mukino waranzwe no guhangana gukomeye hagati y'impande zombi, ari kurangira nta kipe ibashije kubona igitego. Muri make nta kipe n'imwe yabashije kureba mu nshundura ziye. Nanone ku itariki 7 z'Ukuboza 2024 Rayon Sport ndetse na APR FC zaguye miswi, ubwo zanganyije ubusa ku busa. Abafana bari benshi cyane muri stade, ariko amakipe yombi ananirwa kubona intsinzi. Ku wa 9 Werurwe 2024 Rayon Sport FC yakiriye APR FC maze APR FC ibasha gutsinda Rayon Sport ibitego 2-0. APR FC yitwaye neza cyane muri uyu mukino, ibasha gutsinda Rayon Sport ibitego 2-0. Kuri tariki 29 z'Ukwakira 2023 APR FC yongeye kunganya na Rayon Sport ubusa ku busa. Uyu mukino nawo warangiye amakipe yombi anganyije, ibintu byagaragaje uburyo amakipe yari yitwaye mu kibuga, yari yagaragaje ishyaka rikomeye cyane. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri, ubwo ndavuga Gashyantare 2023, nanone APR FC yanganyije na Rayon Sport. Rayon Sport yari yakiriye APR FC inganya nanone ubusa ku busa. Ni umwe mu mikino wari urimo ubwitonzi bwinshi n'ubwirinzi bukomeye ku mpande zombi. Gusa uyu munsi rero hari ubutumire. Banyarwanda bakunzi ba ruhago, undi mukino ukomeye hagati ya APR FC na Rayon Sport ugiye kongera kuba. Ni igihe cyo gushyigikira amakipe yacu mu mahoro, mu bwubahane no mu rukundo rwa siporo. Abafana bose barasabwa kwitabira umukino neza no kwirinda ibikorwa byose bishobora guhungabanya umutekano. Kandi tukwibutsa ko umukino urabera muri Stade Amahoro, amatike akaba yashyizwe hanze, itike ya make akaba ari amafaranga 2,000. Uyu si umukino gusa, ni amateka ya ruhago nyarwanda. Nk'uko bizwi, ya APR FC huye na Rayon Sport FC, igihugu cyose kiba gihagaze ku mpamvu z'abafana b'aya makipe. Abafana baririmba, abakinnyi bagaharanira intsinzi, amateka mashya akandikwa. Ese wowe udukurikiye urabona uyu mukino urarangira ute? Ese ninde derby uyu munsi irasigira ibyishimo? Reka dutegereze igisubizo kirava mu minota 90, ariko ikizwi ni uko Southern Hills Derby izahora ari umutima wa ruhago nyarwanda. Abo twabanye mwese turabashimiye. Ciao ciao.